LP teacher Pharohini Rakrep Ho post illegal appointment council atum pidara phita KSA pen chenglok kedoan hampang asong atum do clip lake kachedon dun ang taxi chepaklang dun thulo mapusi kursing timung pen karjupo Karbi Anglong Autonomous Council Kiparlo Education Department along Pharohini Rakrep Ho so say LP teacher illegal appointment PED lo lapen non kevangji inkoira trok arni LP school tinalong join damrin tipo bangso Pharohini Rakrep Ho post ang bong pen tribal aso bang klivet laso ang bong Karbi ke inudvet Pharohini ra crazy post abang ke inglong aso kalida datum si cerai thailo Karbi mate inglong aso atum apan ke urunodoy job card ration card lapen PMAYGM so lapen musuri blouse ke ron pensi development oloku ikapilu seta kechia so atum apan abang ke permanent asakori job hei huisi Sarkar atum kipi laswa teng langda pulotang te kolaw bangsi ahok pet development lopusi kursing timung pen karjupo ahok pet development ke urunadoy job card PMAYGM sokali sakuri henlo permanent development lo setame lapuan Pharohini Rakrep Ho illegal appointment pidat apita Karbi Anglong arlo kedo KSA pen chenglok kaprek aham phangasong atum kopia potsi dokliblo song mahang kapat hega khutke khailong ri kaching thor aputhak mentunita aphichiroi re mate arjap thipji pusi rata thengno lamthe chepaklang titi pinilapwan hamphang asong ke ong aphita isinat asongta asyang tong chibidun hayabang avedat ke manghume me mate laso LP school teacher bang Pharohini Rakrep Ho post illegal appointment ki pialong song ke doan setame chedon dun pusi ang taxi chepaklang thurong maputa timunga sanghu pen karju Karbiari soejang atumta non ke LP teacher ke than un apuna cha ke chokli majakong do tanglo methang karbi aphan chibikoksi ke chia so atuma phan ke pekjap ke chedon dunde puta timunga sang ho pen ningje athe LP teacher mate education department ke Karbi Anglong Autonomous Council along inherent subject do tanglo lasi council atum ninghang pulote Karbiari soejang atuma phan pek et un puta ningje thu LP teacher illegal appointment 215 non Karbi Anglong non 26 pen silang tuhan joining toilo sila so putha ke ilum Karbi Anglong organization dopiglo lo charlie asong tangho kaprek dopiglo sita pini illegal appointment labang so ke chok che putini anta asyang tong tum cepat dun dede ili tum asyang tong cepat dun ke job card urunodoi blouse ke ron peko ke ron na pen hala pilo hemso ke ron job card ke ron ration card ke ron na pen hala wopi ke ron hala bangsil itu makar di tung RD itu sinon theklo je sakuri nang itu hanang tipede kopisi ne dake doana sakuri itu hanang tipede tubange Karbi Anglong organization tumanda pining sam disi kegamlo kulotang dari tumge sakuri nang ni potenglo jong si Karbi itu ma sentiment dopik kulotang te labangso 215 illegal appointment alama puthak tiposi lam the chepaklang kredet mahala mangso lam mani tum char dunai ko mati itum jong si aprang dunangji itum jong si hek ser nangji itum sumar hek ser nangji blotang te aprang si bangke ile tum sakuri long nang helang contract long dunang helang an si tum kaching thuri mati nang urundoi long po lak puti long po job card long dun po wokeron blouse keron, peko keron, ration card keron, PMAY hen keron pente Karbi ke lagi papang dela pensing through down it. Jong si tuma catching thuri pelotang tel itu hala LP teacher government sakuri tum long weg nang jing. Lasi non prabjin pen Karbi Anglong la som do anda la illegal appointment alama puthak jong si nang tum da chi song hai he pelotang te song ra seng nang nelu. Song ke seng da levelo ini tum Karbi Anglong apa cing thuri pelotang itu ke urunodoi kali job card kali ration card kali pekok tang hop laos tang hol hai kero le tum cing thuri kali ini tum kacing thur nai pelotang te contract ngopen puloke sakuri tum silong nang gente labangso sakuri ki pilong anu tindak hamke hai nai la pelotang nang le tum ta sompu rap long cepak lang ko jong si nona na tum ta do joy nang tum ta samrit lo tang te
song ke seng ale belu lagi ni di kui bangke nonan da pinian dalam cepat lang hai bang lagi cepat lang hai bang si alam kelep ta rongan da thang hai bang lagi non da PSL sia tu si pinian kan inge bom la je la bang so illegal appointment bang ke chok chip da pini tu ninge bom la aku ninge pig je bang aku kace song bang tan itu geng ton pe 26 ani bang ke Konat my school appointment hadak alang acung ke joining da bulu tang ni tu mangke lagi kam ke doe ko lagi Atau la solong ni ye dun Oh. atu midik malom het arjulong bokolia long bas ihum bihariwan kusipu bas ihum bihariwan ni ligama tha la so bihari ye master appointment ke long tum lo laga bihar kan sigaman anon da karbiang long sinang ohu blu nam lo ni ndu angela tunga long li sinam pokela tumta karbi pi chu en le pokela tum ke koman ni pan pa pu dun le po jak le pokela tum ke la si la sono bangke ni tu bangke prapjin ben bangke lake siam tuliram long hang la bang so illegal appointment bangke nang le tang ko nangi jom si dak ta tek ke pas tum do piglo ke hala tek ke pas tum hani pola nang le appointment di bede nangi pulo tang da list nang le phanang people ako karbi atung ke LPT char ke tham ke bang abilo nan ke kiu na tum sai delo Tipolo nang li labang so post karbi tum han pintung dede englo so tum han pola nang li pintung dede non ke 215 a post ben ke karbi inuet di masa inuet kuki bahani bang privet si englo so tum gelo de la karbi a khe tum ka ching thulu man te tang ne na ke do ara sakuri nang li pila boda ke do karbi englo so tum han People nang li pipidet ke nang li reson card open space nang people ato do karbi ke ba prang open space na tim tak popilo na ke lo ko ke karbi dum doktor man nang sima open space kim tan ke tipu po PSL si dum ke pilo development na kam ke dun bui development nang khang dun puji development nang ning dok de pu sinang puji so development nang ji pulo tang ke hope bang ke LPT cha sakori ki pi hello development of binong banglo hala so development sing tum nang ji government asakori ki pi jiklo yonwang suri klik ke padorma ki pi la hello development binong banglo la mangale job card reson card ke karbi ke pa ching thulu ke ni la si la bang ke non karbi anglong song ke do ana tum ta jong si 26 ani bajon long lop lo tang de nang le tum ta karbi ke aphan kacherai ko ma song kalilo pusini le tum pini PSL si a party be na hok nang kok ko a hok pe jong si khai phan long ri phan sini tum ta ke claim lo tang te la 26 appointment ki pi atum am kala pe 26 la bang so nang joining atum han nang tum ta kham khedun hai nang ko jong si nang tum ta song karbi ke man si karja englo ke man si karja lo tang te 26 ani pen nang tum ta la bang so protest bang ke nang tum ta school tin home di jam si nang join long le da ke englo so tum si ke panong la ke itu 6 sidurong nang dun kriya subject la ke inherent subject la ke la sila so long bang ke non tribal dengan ke piun ko bang ke nang tum ta protest hai nang ko jong si nang tum ta khai bang si karja long ri bang si karja pro tang te nang tum ta la bang so protest hai nang ko hala bang so ani si tum ta nang chulang ding